Ngizoze ngikhuluma isiZulu esinjani ukuthi awacelwa lana ama-link ka-Candice acelwa kwi-email. Ngize ngathi umuntu ongena email angayixaki, angayihluphi ngofuna i-link ka-Candice ngoba angazi ukuthi umuntu usiphatha kanjani no-smartphone engena email address. Nino-Facebook, nino-WhatsApp nayo yonke inhlobo yabe-social media kodwa anama-email address. Umuntu ongena i-email akangazofuna la i-link ka-Candice la kuma-comment. Angivumelekile ukuposta i-link ka-Facebook kwi-comment yaka-YouTube, ngizoblockwa. Ngizoze ngichaze kanjani ukuthi buka lo nanguthi cela ungiphe ama-link ka-Candice uzocela la kwi-comment kodwa la kwi-video kuchaze ukuthi uma ufuna i-link ka-Candice emaila kusithembiso27@gmail.com bakwenzile abanye wena uzosendelwa la kwi-comment section ngoba unjani wena wedwa. Kunini ngikhuluma isiZulu esisodwa angiyisendi lana i-link ngiyisenda kwi-email. Uma ungenayo i-email khohlwa nangomunye ngisendele mina ngizobonga nginandaba nti uzobonga noma uzokubonga mina abantu engangikhuluma nabo ilabo engase ngibasendelile ababemane bayithulela phela yikho into engiyigena ngokuthi umuntu athi uyabonga ngangifuna ukuthi ngiprove ukuthi babe watholile yini usungenza isilima wena noma usungitshela ukuthi angikusendele khona uzobonga and worst part uzofuna khona la futhi send i-email uma ungenayo i-email ngithe yiya ku Facebook wami uSithembi Ncube igama lawo nanka ubuyele emuva uscroll back ubuyele emuva nawo ama-episode ka-Candice awakudala wango-2024 uCandice wawudlala ngo-2024 akukho lula ukuthi ubuyele kuwona. That's why bengikusendela ama-link nge-email ngithi yona into ezoba lula but ama-episode ka-Candice akusithembi Ncube sterilizer ku-Facebook inkinga awango-2024 angithi yabona nje leya now part 45 Candice part 45 waqala wawudlala ngo-November 8 2024 ngithi yabo 2024 so u-2026 manje akukho lula ukuthi ngabuyela le muva yabo so kuzodinga isikhathi sakho wena shona kuleya nayi account ebhala uSithembi Ncube ubuyele emuva kakhulu ubuyele emuva ngalendlela ukuthi ubuyela ku-2024 uyofica lapho uCandice uphelele unama-episode awu-187 uyoscrolla back wena uzubuyela emuva back to part 1 uyozubuke wonke uphelele lapho up to part 187 but it's not easy ukubheka kanje ngalendlela le. That's why bengikwenzela lula ukuthi ngikusendele ama-link ngokuthi awuna email address yenza ngalendlela ngeke ngikukhombisa ngayo. Ngisho kokugcina manje lento angiwasenda ama-link la kwi-comment section ngiwasenda kwi-email address ngi-email wena ucela ama-link ngizokunika angihluphi futhi lapho bayazi labade ngibanika bawufakazi bangakhomenta la esengibanikile baningi kabi ba-more than 60 bangaphezu ka-60 wena-ke nje uphambana nezinto ofuna ukusendelwa la wena wedwa ngoba unjani ngizovele ngikublock into engizoyenza ngoba ngeke ngilo ngichaza into eyodwa ngiphindaphinde into eyodwa.